Ener mala kenyam biya kamal ka Nor Online TV mala ka tungnas. Ler bukon linga kare jam ler mishalat bana rach ke kwi ler dangro mi jiram jadid goren wo jen be subscribe ka ku comment ka ku jenwa ka neti kokien. Kami jiram mi labini shangwa same te loide keje ka ku jemo ener mala wagaje deji jogono ku comment ka ku je share ba minti ka gwas. Ler dang rotin banlat gwa seme rojran inshallah te ji Germany re wucha ka South Sudan. Ler ode bana roach ke kwi spell mayo kit gwang faction. Ke kwi nene kenten content ben re wucha ka Juba. Ke kwi mal ka kan ler dang rotin content bana right ne tam ka jan gwa seme. Neme men chalat kume Germany kule la embassy men te re wuch ka Juba. You know. Ke UN, la United Nations Agency, ke World Food Program, tintere which ka South Sudan, kamandana chikan la nena. Can you be a look bekan a tup, ka kor gwasan be, native content chuch, can be la humanitarian, bekan look bekan a tup, bekan a community content, tin gorka misham kare which ka South Sudan. Dundo kan iti kan kum South Sudan ko bikan led along ka do badana de kan itin content chuch re which ka South Sudan de kan kalwak chet kan itin content te ka kamne ne de content gor kalwak ko ji humanitarian la kan luang ne de content te ka kamne kuja mo akane gone no kum South Sudan be lade be lat ka do badana de ne de ti de ka kwande kan je ka jan ko mission ne luang mission ne to chika manan chikan lat gwasame mishine konjine to gorjano biya shar katin konen taniam ko en which katada ante je chuina ko kan tare kana climate change jet kan nyochan be kana kore jakkan so Sudan ko bodo joko betel kwan mi cham kana ki betel kwan mi jakana ki bi shanin ba baj ko kujamo tine kuma so Sudan no de kan leda long ashang top nei luak gone yo de karudien ger de kan shamu ga de kan lat name jenda na shalat anetin kon tila kwar tin kap ke German embassy re which ka Juba kan UN Food Agency ka World Food Program gwatme men bukona lat ki bon kit gwang faction ka spelem ayo ka ta dana shika waka jare which ka Juba name tesluaj mi dilonga ni rekoni chajeling no shi aspele mayo kit gwang faction shi kan noko no bikan mal bikan nok kuma men de pin kirma yadit ko shi kwarne Simon gadwe jwal shi ka raj kane delegation ne kene rekoni sha kwanya la team ndan urai kaka rai wich ka Sudan ka Port Sudan kel ka gweten content gwe kamala me alaneden content la ji Sudan chu karwai me kan ladno chicken mat gwat kel ko bi mala mo bedetin ko bi ka jikel ka bi kan jikel chelu no bi ka shu ben rai wich ka Juba kel ka kwarni general Simon Gadwe Dwal man kula la kwar dung SPL mayo kit gwang faction chejan o bi kan delegation bi kan ka jak shikam jikan jakan tama ne yen ka tie kan idan kone ya jaktel right ka kwi SPL mayo kit gwang faction ko de kan dub dialan content de general Simon Gadwe Dwal da kula waka kare wika Juba de kan gari alaka shika ben shika right chikan kone gorke kuma de kan galat kuma tin kone chika matin chika mat ko antama en Simon Gadwe Dwal baje loy gwada medane shala do bala kwartan lo be lo ka position dane shakama jaram dana la deputy commander in chief kemen biya kwadi numero da ka South Sudan People Defense Force ko jan jan kwenye cha kwanya gwase dan choje kule 10 down ke choje lok ko jan kana ngach ke kan madan lero da kana ngach NSPL mayo gwase me tin ke kit gwang faction ko kan gorgno ba de dia nana take ke
ba ka latre dai ke dung South Sudan chikan gorno biga chongaten kontin gorken ke Kenya mishi ne te kontin la delegation ken mishi ke chobore wi ke juba ngwata mi bikan dupten kon tin dial kon de mal ben ke bikan ko lat rewde kene ba di dien ba jo kon ngech ba jo kon ngech ba ngech re wijin ngwasmi mishi aga ngech ka kore ba ka kula mat re dai ke mandana la National Army dung South Sudan na me mishi kana lat no darwa ngwandien gwaza me shikan lat nena kene ken tiken ke ne ti shop ke deni shop ke kinne ti jandang ro wide kel wide ne tukurdang bangwan 21,900 personnel kene togon dial kene kene ti ba train ko ba ga kule ngaje no ken ichi kum ke ba kum so Sudan ba ko ngaje o jenne shamal che jinok na me jena dan en shikana lat an ban nyo je gumra dien ban lerin ban jelling biate mal bye bye